Coucou mes amours, assalamu alaikum. Mariam Touré Mbete pour les intimes. Nous kugalaka wontido lan salminion lan jarniyo mourad mutdur comme vous le constatez. Hara musibe no andirdon ni. Comme je vais demander, oui, une assistance humanitaire d'urgence. Donc, on faut une belke jam. Oui, do musibe aleko do carton arano. Woni ko haɓɓuden kon ɗum ko tantira meɗen Hussenatu wonɓe ka meɗen Amérique ko addani en kon. Donc vous voyez haray aujourd'hui nous sommes avec ça ce matin. Haray ko teddugalle moɗon musidɓe non meɗen arde udditugol kadi oɗo kadi haray à votre honneur. Permettez-moi maintenant là. Donc, à votre honneur, vous citez si vous des assistances. Oh, non. Donc, vous citez en forme d'un belké jam dans Weltana. Vous vous imaginez si on avait déjà obtenu le local, hara, et gagné nos finalistes, tout le boulot là, on allait le faire là-bas. C'est les partenaires qui nous envoient ça. Donc, Amérique pour le Tigundo. Belke jam. Gambi belke jam nala ton. On faut mon regardé dans Salmina Mot, il y a même temps que je profite à la mettre un rapport de l'or. Wow. C'est d'accord. Wow. Une jolie robe. Vous voyez ça? C'est très joli. C'est nos partenaires qui nous envoient. Très joli. Wow. Très jolie robe. Vous voyez ça? Bonjour, vous allez bien? Ouais, fille, on finalité, réveillez-vous là. Bon réveil matinal. Encore dit le gars. Bonjour Yaya, je m'appelle Ousmane depuis Brazzaville. Je veux parler avec vous si c'est disponible. Il n'y a pas de souci, je suis là.
Donc musidɓe à votre honneur aray ko andi gollon e fuɗɗike golle men ɗen bimbi ɗo. Regardez les chaussures là. Waouh. Très joli hein. Tanti Ousseynatou Albarka, merci beaucoup. Tanti, force à toi. Je te suis depuis Congo. Bonjour ma soeur. Du courage. Waouh, c'est très joli. Là on va. Waouh, tu vois ça? Vous voyez ça mes amours? Regardez ça. C'est des vrais abayas. Waouh. En tout cas, nous avons obtenu 9 mois. Location, fille bureau, mais ça nous reste 3 mois. À votre honneur, vraiment on est fiers de toi, Païkoussar Mokiya Albarka. Très joli des robes. Waouh. Allez, on voit ça. On va du plastique. Tu vois ça, mes amis? Vous voyez ça? C'est les gars de l'homme et Yamen distribué à Rundo. Johnny. Yalla Jet. J'ai vu. Oui, porque plastique. What that one plastique? Hana injaka di do bawre kadi. Nala vale. Dare wono be. Coucou à tous, assalamu alaikum, Diallo, Néné, ma soeur, Mariam, bonjour. Et il y a bien un peu de tu vas te faire tout. Ah, quoi ça? Non, non. C'est pas plastique déjà. Tu t'en as un peu de on te dit mort. Merci à vous, Tanti. Merci de nous choisir parmi tant de termes. Ça va, chérie? Fougouma, tu m'as trop appelé. Désolé. Pour le volume. Comment faire là? Il y a quel volume là? Volume, gars. Di mo nga ni. Karakan ni. D'accord. On va montrer ça. Si oui, pare no ga, chonchi no ga, piji bui no ga. Donc kare ko teddugal e moro musibe. Les enfants. Donc, je suis toujours en attente, j'attends toujours ton appel. Oui, c'est des dons que nous avons. C'est des dons qui sont venus des États-Unis d'Amérique. Quand on a les partenaires, donc carré men guéré haɓɓugol ɗum ɗo fo menen kadi mi yehi min sodo e plastique jiɗi eɗen arde men haɓɓa. Regardez les chaussures, c'est très joli. eɗen arde men haɓɓa. O yimiraji musidɓe, on va donner ça aux gens, Inch'Allah. Il y a aussi des sacs. Très joli. On appelle ça au nom. Hello. No musidɓe nodde alaji ko alaji kura un dalay ɗo gandi no ɗe yawno nokkugo ɗo heɓa wona e lebbi nayi o lowotaki ka. Donc kanko noddimi bimbi ɗo kadi
Wandi ni enta o. Allo, monsieur. Ah, ok. Oh, la yade. Walaikum salam. Na lato. Alaji day jam. Awalanka emission ni ano dilam bimbi do. Ara ya lilam piji bui ko ne feɗɗude ka meɗen ton. Awa komi enne. Ara ya ndidi taw yimɓe ɓen ko hombo ni ka hombo. Komi ngala haji ba kitale. Alaji kura undalen ka nawnu do mo wata yawgol ngol. Komi ngala haji ko wadalen fofo jom mi wata yaade kadi pompiti wodi ko paniri men joni. Ala ko sinana ka yalti tudana me ngale wotu tamba moƴƴa e wande ɗum moƴƴa kono ko ɗum ɗon min wuttorde mi walditara wonani kala mi tuuni ɗo koɓe tumba ko gatal ɓe poɗinala kaɗeɗen e gatal ngala ɓeytinala ko tera sew ɓe wisala ndiyam sino lakkere nden ɓeytora kamɓe kadi ara ɓe ronki koɓe puusan seeɗa ɓe jooɗo ɓe fewto on tuma ɓe foti ka ɓe puusala kadi kamɓe kadi cellangal duuna min kadi min ko kamɓe woni selluɓe ɓe min noon mbete mi waalika ko mi wallama ɓeyidi fof ko mi wallama ko kamɓe woni sittoɓe seeɗaɓe gaɓe jogui ɗeɗo leɗɗe leɗɗe ɗe ɓe jooɗo e seeɗa kono kamɓe kadi wona jellal ɗo min fof ko ɗo miɗen hattodini ko fotona seeɗa pension kadi ala meɗen yajitori on ko fotona seeɗa de pension kadi ɓeytori men ko fotona seeɗa ara yalaji ayni me wonde ma pompion ndianda ngala yaltugol ko pompion ko nu wadi pompion pompion mena sara ko tion e sara ko jama on feno pompata yana woɓɓe ndano pompirte noon tigi pompikin tari ke jaja mi andal ore bine tawi ko pompo ko on to ellanuri kono mimi wala gollu ok ala jay sa coupa la bon awa alaji na jaja bon haray no hollirɗa lan ni nam hara innuɗa pompion boni yala gollude ni woni demowa joni woni demowa ko joni ko so ñana ngardini bettuɗa tawi ɗannoɗan harale ara ko sime yooɓi jama ɓe yaaɓe jogana min ko ɗuma ko jango ko yawno ɗon ley to ko toon min yoɓata bidorrundum ko 3000 kono waɗanama forage si ɓe ga hoɗo to nawnu ɗon si ɓe ga hoɗo dankaki forage on kono ɗum ɗo wata moƴƴirgol kamɓe forage on gila ɗan ndiyan ini ɗo gacci par ce que woɗon ɓe waɗuɓe installation on tonde ko kamɓe waɗani ɓe installation gini pompe jamen ɗi fof ayi wona sen ƴetti misal ɓeɓe popodara ɓeɓe pammoy sa yi ndiya wonna yaltude ka maɓɓe sa yi noɓe dankori pompe maɓɓe on ne
e tambiti ko be okka kon ko ka hodo mon ton son tambita ko no men me way wadde dum do jaaja mi ko minata la welto ni on ko fotana seeɗa par ce que ɗo onon o waɗi ko waw ɗon ko joni ko minen ga woni ay men tan kaki ɗo onon o waɗi ko waw ɗon ko la weltoni Allah weltoni on ko fotona seeɗa min kadi na satan bonay noon kono ay noon on poto nande andano pompirte Allah wali boni amade weltani on ko fotona seeɗa mi faydi meden ko boni ko moƴƴanayi ko saɗa woni ko itta jonna ɗon normalement iɗon hanno tambagol hoɗo mon go hutoɗan noon joni ɗo pompi darori ɗo ni joni ani ɗum ɗo moƴƴa kono fo e moi je veux faire face à tanti okkunoɓe information ka meɗen bukaɗe kurawum dale no gasa kamɓe ara ɓe jenti ɓe andite ko hombo haray ɓe waylal no dugol ɓe wallito men vraiment no wattiren pompi o donc haray abede laabe o yaada e technicien ɓe ɓen ton ɓe ndaara telelo probléme won ɗon ka pompi si Allah jaɓi par ce que min yewti mi haalanimo nane wondema yomo yaw dalen o ndaara qu'est ce qui se passe là bas awa jaja mariama min ko minen ɗo min la weltani Allah weltani on ko fotana sara par ce que ko an ko jamaji ɗin angal famji ɗin ko ɗum no kono min sago an akkimo inama koye men yaaru teddungal e sutura kono kalamdi laŋinni la weltani on ko fotana sara min dulla nandu no jaja mariama o kono o waɗi golle mone o ko ɓe men kadi waɗi soko Allah e nelaɗo ko fi men dan ko kono ngande no menen nawde ɓe ko suudu men woni ko ɓeri ko men on laawo e ko simen ƴewnanama ɗo ndiyam men townanama ɗo ko alhamdulillah boy ko alhamdulillah ko ɗum woni probléme on ka fulasoji sa hokkiɓe hunenen tammagongo ko probléme sina ɗum hannde a heeɓi forage ndiyanɗa yalti moƴƴano ɗan buuri ni tawi o wawali ɓe wawali waɗugo ɓe ñeñiɗa ɓe andano ɓe tampira pompi on andi ko probléme joni o pompi no waɗiri ɗon joni comme on mba faire maintenant avec ça encore ari ɗon moƴƴani ari ŋacci sodugo bidonji ɗi an ari labama ari foti ari anno laba jaja kono kono ko alhamdulillah boyi mbeɗa weltani on ko fotana seeɗa yalla o lando yoɓon ko ɓuri moƴƴide fiyetaɓe ɓakkata yalla o koron jawdi boyi taɓe ten kon dandoma simboji woni toon ɗin yalla woni weŋe sawaba moƴƴo ara min dullana on la ɓurti weltonade Allah weltani on kadi ko fotona seeɗa par ce que jeje maɗe koko yewteten kadi sumitata koko yewteten kadi ɗum no welata sa siminan tul fama kono min waɗi wallinela ferde ko fotona seeɗa minela weltanima kadi ko fotona seeɗa jaaga walla ji walla moƴƴinan hen joni si en tout cas haray kadi ɓe kurawum dalen ɓe maɓe dalen ɓe tigui no wawi wallitade joni watten o pompi mon ɗoɗe kono technicien jon ɓe yaada e abede anda réellement d'où vient le problème hi ɓay sa indi hen gara to dunguro certainement haray ko hoore pompi oni ko bonɗino ko ɗum woni ala pompugol ka sadiki ɗumani ke joni ko en ɗoni yaltude ndiyan ala jawde fos no dankato manki ko fotona seeɗa kono on andi ɗo jaaja alaji ni ɗe foto ayi min kadi ɓe ari jogal gollan ayni min kadi mi ala ndiyan ka an ɗo ko to ndiyan ɗan ni non ayan sagata ɓe no ari jippinan gollan bidon jiɗi ɓe jogatalan kata on hewti leyga ana ko kata arta jogatalan ndiyam ko sagata ɓe jogante ndiyam ɗan ne ƴawnanalan ndiyan nan ɗo si kata wiye joggol ndiyan ɓe jokkamo ɓe jogoya ndiyan ɗan après noon ɓe ara ɓe ƴawnanalan ndiyan ɗan dow ga ko naw ɗo ko ajiga Alassane ko ɗum jorni o jaaja na kono musuɓande no hakke ndi joni on ɗum kono musuɓande no hakke ndi